Sulaiman Mukasa tumushangira ari kutambura habitaro kuruga kuronde cyo kurya aharisha hamushanzu zihangwe yatugambira ko yabira rukorera Kampala konka kija kurugayo nuko kugura cyo banje muri katukuru we no mukazi wo mwaka wa 2017 imbere kija kuhinduka mu bwire bwa COVID-19 aho yakwasirwa karonda habiko mu byo bigere akatekateka ngune kironda cya burijo konke cyarugirire mu kaba kuri yo kucweka kwebiko mu byo bigere. Bwanyuma yo kutwisya haro kutura tushangire kiri gishaka nuko kutugira ngo mukazi wo yabire yasyama abana bana akamusigaho bwanyuma yo kureba imbere yabire yahikamu. Sulaiman nagira ngo bwanyuma kumukwatame kokoro aberwara bakamushaye imitwaro 50 hamwe n'umujanja borabe namurebera rero bamuragure bitutaka bwine sente ndonde sente na nabarebereza bakubasa kundeberera umwirwaro banja ngo ndonde mitwaro bakambende mitwaro 50 byona bihwire mbe ine mitwaro 5 kanti ne wo sente niza na ntine wona sente mukazi kuyahurire mukazi yansigaho munzwa okuchondoza nukorekangu buri mwaka ndware kokoro na ita abantu bari kurenga ubwikuri kuma munsi yona kandi umwaka wa 2013 umubaro gw'abantu bari kwitendwara ye kokoro no gutekateka kwija kweyongera kwikabo kikuri 13 yangu mwandeba nabana banje nanga yakubasa kubali yo kwa abana banabinyi naba bato bacyari bato munonga yakubasa kunyamba kwa abana akuba ababayambi ababayambiro n'imyaka ejebiri nabo baruhire bangira mbenda kubangarura wakubasa kuba ino buheza ubwo no bwakubasa kwera Sulaiman nabasakorese sumezi not mushanju 93 5 5 hamwe na not mushanju mukagina notina 93 17 eziriyo mu mazina ga Ezra Kato nimbasaba mukama ansasire mu nyambe abakubasa kuba ine cyayine yo kubasa kundeba ngunakira ububiro bunabasa kwebesaho anyambe gashakwa Christopher Himbisubwe kugira ngo kuba sente zikandemerera